napunjena paprika sastojci, 9 manjih babura paprika ili po želji 1 veća glavica crnog luka, 1 kašika suvog začina, 200 g riže, pirinča, malo soli i bibera, peršunov list ili začini po želji 100 ml ulja plus 50 ml za tepsiju. Priprema: iseckati crni luk, dodati ulje, čašu vode, suvi začin i staviti na vatru da se dinsta. Za to vreme izdubiti paprike. Dodati pirinač i naliti vode da ogrezne, otprilike 2 čaše. Smanjiti vatru i ostaviti da provri i kuva se dok voda ne ispari. Usuti u dublju tepsiju 50 ml ulja i rasporediti svuda pa uspravno poslagati papriku. Zato nam treba dublja a manja tepsija, da bi paprika stajale lepo uspravno. Ako popadaju, preti nam opasnost da će nam i pirinač iscureti. To možete da sprečite tako što ćete uglaviti kao poklopce kolutove krompira ili paradajza. Kada je voda isparila i pirinač se skuvao na pola, skloniti sa vatre i uključiti rernu na 200 stepeni. Napuniti poslagane paprike pirinčem, ali ne do kraja, još će on nabubriti, ostaviti se prsta mesta. Sad u svaku papriku naliti pomalo vode, do gore i staviti u rernu da se peče. Ukoliko vam ostane vila, ugurati između još jednu papriku pa i nju napuniti. Kada budete pripremali ovo jelo, mokre paprike posolite s polja i onda slažite u pleh, da jelo ne bi bilo neslano. Stavite da se peče sve zajedno sat vremena. Bosnite papriku sa strane, vidite da li je mekana, pa ćete prema tome znati da je potrebno još malo da se peče ili može da se izvadi iz rerne. Prijatno! Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.